Kalau jomni dilempar. Ka Khasi Students Union jong ka West Khasi Hills District kala pelong jing ki kum kadak man persya ega jing penteri kam ya ka Citizenship Amendment Act ha ka jela pada ka rihi barok kwei ki nong yakhi ki lathang ya ki court balashon ya ki kendon jong ka CEA bat perta persya ya ki nikaan ki nong alam jong ka KSU berkentup yo General Secretary Usamla Franklin Imyong ki la penpau ya ka jing persya jur lo ka CEA bat kular ban khang ya ka jing penteri kam jong ka nikaan hapo Meghalaya. Kayang skam hakalang rin banyang persya ay ganigaan at mga kabayakwa magpagkalaro kani kapor ko lang ba kajag baru jami kapan dakadok ha hamray kasarkar Meghalaya berkasarkar India ki ay dopsing lada ya ganigaan yung petrekam berkasarkar India kala ban wanra miskam baboy kasi misalang kung maususutan wala ba magisalang kinong jomno jomno hakane kanjaka jomi kaya gini sa lang kisa trekam wala kung kinong sisunang jogat jela jomi yung kanditya Mentang nya pej ya ke jenglong